Kulumali Shabile Sin Liqaqua Jesucristo, José Baón San Juan. Sa kwakipakutan li Pascua na kooli Jesus Betania barquicuan la Lázaro alikikuaklisik chityoyo sa ixchanque di kamenak xpane Jesus. Araniku que ixk'ech is Marta yochik angelak utlah Lázaro a anjun re li yoke chilang sa mesh tohanaklish María que ixkamchak hunliw chisunungkilpan sa kainar ut q'axaltertox tz'aq kixchul chiroe li roq li Jesus Kishchako presihe rikin rismal xolom utkinuhak sa likap rikin xpo isunukilpan aut la Judas Iscariote jure rixsolom alitak artesin kre kishche kanaqinka iskayman isunukilpan ain si ola hukal tumin plat emang rahre brineba kishche ain mokoshpan tanak nashrae brineba rikin pan nak el rikin kwan dikule bal tumin Utnarel ajo animali na kemank chisa li Jesus kishere. Kanap spanak rey mukbal na kiskula li sunun kilpan ai. Spanak eblineba khonilik kwangkep erikin. Autlain mukokhonilik ta kwangkin erikin. Na baleb la khudi ke nawokre nak li Jesus kwang aran utkuhe brikin. Mukoka akhta kwi sa shkawa li Jesus. Reach bankwi rihbal lah Lázaro li kikwaklisik chityo sa ixchanqe di kamenak. Ute bishbeni lahtih ke shku bakwi ishkamsenki lah Lázaro shpanak shmak aana baleb lah judi yoke fi elk sa ixchanqe ut achik li Jesus ne keshpa Ratin likakwa
Te